You have covered fully the report of the steering committee in terms of the adjournment of the conference. We will now meet hybrid on the 5th of January from Mangaung ahead of the January 8 of the African National Congress. Ka lebaka la ditiehiso tse bileng Sebokeng sa ho kgetha baetapele ba ANC ka Tshitwe, mokga o saletswe ke mosebetsi wa ho tjhaella monwana diqeto tsa Seboka. Diqeto tse kang tsa step aside di ntse di hloka ho hlaloswa ka ho kginwa mokgeng ha setho se setjha sa NEC andile Longisa ho bakile dingangisano. Longisa o ile a fumana divote tse 1758 ho kena ho NEC. Mme ho kenngwa tshebetsong ha maano a mokga ke enngwe ya dintlha tse ka sehlohlolong. The balance is that on some areas we have done well and on other areas we are reversing and on some we are stagnating. Jwalo ka ha ANC e shebile dikgetho tsa naha ka 2024 ka leihlo le ntjhotjho, e batla ho kgutlisetsa tshepo setjhabeng hore e tla sebetse hantle papisong le ka 2019.